Ice cream Shihwe viral buka di Tasik, euy. Mantap. Haha. Congrats buat opening Shihwe Sutisna Senjaya ya. Lokasinya ada di Jalan Sutisna Senjaya nomor 92. Hayu cobain es krim viral dan kekinian Shihwe. Dijamin deh bikin lu view happy terus. Ikutan antri bareng Mimin yuk. Yuk. Dapatkan promo buy one drink get one Shihwe Signature Ice Cream Cone. Promonya sampai hari Minggu tanggal 27 Agustus ya. Wajib banget deh lu view meluncur ke sini. Shihwe bikin happy terus ya. Ice cream cone bisa pilih varian original atau Thai tea. Favorit sih varian Thai tea-nya. Beneran unik dan berasa deh wangi khasnya. Shihwe udah punya sertifikat halal loh. Tekstur es krimnya lembut, bikin lu view happy terus. Ordernya bisa dine in, bisa